Okay, alright, ke sikuyona ke iNongoma TV njengamanje sivakashele lapha eNkanekisweni njengoba ke sibona ukuthi ke osukwini lamhlanje kuzovulwa ilibrary lapha eNhlophe enkulu kodwa ke kuhlanganwe lapha ke eNkanekisweni njengamanje iqembu ke layo ke iNkatha Freedom Party ukuliholwa ke yena ke ubaba uMeya uMncwango khona lapha kwaNongoma seNkanekisweni ke njengamanje siyababona abantu bakhona la ngaphakathi eNkanekisweni ewolo. Sathi kodwa sifuna umuntu ingane ezokwenza iBcom accounting esizoyiqasha izosenzela isigcinela imicikilisho leyimali yenza unyaka wesibili ingiyala kwaNongoma. Sathi okwesithathu sifuna ingane ezokwenza i-town and regional planning. Ngisho ukuthi ke sifuna i-engineer, umuntu engineer ofunde engineering hayi noma yani kodwa ye-construction yokwakha ngoba sakhe izindlu. Sizoqala nje uhlelo ama-forms akhona emakhanseleni. Sifuna ukuyofundisa intsha ewu-42 ukuthola iy'ncwadi zokudrive. Awazi ukuthi ahlekani la madoda. Bese nathi sidideka-ke siwathwala ngey'fuba. Uyabona umuntu indoda nje uyithembile. Thwele enye indoda ngesifuba. Ma ubuza ukuthi bani lo hamba umfuqa ekuhleka. Abafinyelelanga laphaya ukuthi okungenani namhlanje na kujatshulwe nje kule mndeni engemkakhe. Oganwa engalobolanga yisela le. Ngithi phansi ngamasela phansi. Yobe ke ngixaka bangazitha kuvala imigwaqo kuthiwe kufunakala uMncwango. Engafunakala ukuthi abakayikhonjwa. Kodwa kuthi mase kuyilesi sikhathi bese kukhapha ukuthi abakayikhonjwa. Umazelaphi. Ngoba ke uhlupho ukuthi nifuna amanzi niwafuna kwabanye abantu. Kodwa mase kufunakala ivoti uthathwa nevoti uyalahla. Usebesethe uyakhuluma ubangazitha kunamadoda lokho egxuma nje. Egxuma. Phansi amadoda asume yakhonjiwe phansi. Hlala phansi Thokoza. Hlala phansi Thokoza. Baphi laba bemkhefu? Ngethemena lo ngake ngathunywa kuwo umhlonishwa uMeya la abathi mabefuna okunye badestroy okunye abantu bethu ngoba thina bangangathi basuke bayamazi ukuthi bangazitha ombani bangazitha ke ube ingxenye yokwakhiwa kwesakhiwo sezwe nesenkululeko le esikuyona eminyakeni eminingi ayadlula kodwa kuthe ngonyaka ka1994 ngisho lathi ngekhaphasi phezulu ngonyaka ka1994 iqembu la-IFP lamthumela lapha ePhalamende likazwelonke